nilhapa Sopiteho isai no chu hile enjoa watchema hong kitha Charlie kick in van gama umdham hitam ti dibi tam ta jong mitam ta tulai hi seiwen kain sei nom chu them khat amen dunia he enjoy ma chu in YouTube ma ka na hile ex muslim khat hin Dr. Zakir Naik ti chu tulai muslim ho denga prophet da banga chitan ya le khatip na chi nei ta Christian ho na Hindu ho na mitam ta kinil pg na ma kon ai ex muslim khat hin ma hin inis pa tho them be se lo ama hin se cho gospel zone bunga chang som thum khu is jo English pa se le by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. Say jo hile keima ka sangin ima ka bol thei poi na hi cha ka bol thei poi tin cho pathenin pakain ka pa tai lo ka pa na to ka pa lum de ka bol he ati cho ama na kle langa ala in hi jo anoi sit in an ho in hile ama na sei cho na patheno cho zero ai bove tia asai le khom kinin ei pa ase a hile thado pa ase hile keiman ka chamin ima ka bol thei poi kaza banga thu ka tan ding hin ka tan chu di ta hi keima lungo lam su bulit ding go hilowa e sol pa lung go lam su bulit ka go ji hin ati cho e che gospel jona cho bunga chang som thumin hi chi choi la jisu thu dol he to sa ho hi cho bung hin ka sei nom che hele e ho ke theology nang ka hi poema Pathen Thu ni sen ka khol jingen kasim jingen pathenga tawana kamang jin Pathena Thu hi e het sen ka hin khwa Christian hin khwa ai ipya ka kil thei du ham ti ai ka khol jing hin khol jing ti cho I'm not that much research scholar ka hi di pon it simple e cham ba ka hi boin ka sei nom ji pham ti le tu lai di dia mitam ta theology athilu tawn mai the hin reverend pastor an mai the hin e ho het dana hi to Jesus Christ thia kho Bible awon ka sei na chungle noi gamin aga che ki ti cho biblical context a khon harrowing of hell ki ti cho hi sei no su pham tele Old Testament khanga pat Jesus Christ hong pin ki chan ge ya anathi ho Old Testament sein ho mi thing ho cho wan gam lung lo ho da mona lo ho hi cho harrowing hell a chu Jesus Christ ga kumin e cho thaga ho cho galado ek ti cho hi cho tam ta biblical context ai sei dha poi tiang ti the hin hi chi damuna tu pe na he to Charlie kick to a KIRK to a khau jerwa cho Charlie kick dong hi point 21st February 2018 an Billy Graham jong kum som ko la ko chan ge na hingina thita cho Amazon na meeting pol jong chuting le nang le ke jong ni khale thi so do hin pakai su hung to ka sa cho i mut mil le hin to first Thessalonica bungli chang som lu som la si khoi vet wa hele e so ke wan he cha khoi pi sem ti le first Thessalonica bungli 16-17 na ho pakai ama ta van lai zola hungkum so di cho van til pi ho to Daniel archangel so thong diu sum kon han mu diu chuting le pakai ana ti sa hoi tho do ma sa de ki ti hin he ja cho chuting le ho hing na lai chang hi van lai zola la toy diu he ki ti hin hi chun pi vet sam ti le e ho tu hin thiu ting la dar awan gam ki lung boy ama van gam chi hi zone to a spiritual realm ki ti cho e ho mi him lu ke ji khala ki e bo hin chen comprehend Pathen Thu comprehend ki bol thei lo hin ama wang hoi lai mun jong leo hi chi mi thi khol mun da e ho Christian sa khong ma sanga pi le pu man la ya ton la ya pi le pu ti hon piogal mun tiu ham na ti khol mun a cho ti taw te ho e ho thado culture cookie culture ni tiu ham mar culture e ho emi te taw te ho emi te ta sana cho he chi piogal mun a e ho la sa te lui gal mun na he chi lui gal mun a khu pu le pa te ngai chang ho e na zap jing ta ke sa cho na a hi le hi chi mun a hin they are having peaceful communion with God hi na Pathen to amo hin
chăm lại lùng mông tên om về thì van gam chơi hi pun ta van gam chơi hi lại pon ama wang biblical concept ma pathin Jesus Christ cho ahin sola pakai pathin redemption plan cho hu hing na to gon cho Jesus Christ nang sup le hin Jesus Christ ang thia cho hi chi program cho ahin su bulit hin na koti lo le pakai so thia cho wan til janel ho 72,000 angel ho in ang hu do no me ki cho Michael van til Yurel van til ki thio in ang hu do no e wanga cho pathin program hi lo e ahin a cho ka senom chi ham tele hi chalai tua ipidinga mi thiang ho hin ipidinga Jesus Christ vela hong ki second coming of Christ inga ho ham ki ti yong mi tam ta ki long ki nel the hin awang ka sainom chi ham tile pathin redemption plan hu hing na changai lut be sena nang le ke mi chon se ke yong mi chon se kan hin mi chon patang manga ki an ki hewanga chu pathin ngai lut na zala pathin mi a chon phalem lem na ni ki na Christ ewang pathin dinga lung non na be hin khu an ki mang lo cho Sopiteho to an watch member tang tam ta hong hi ki gyal le chon Christian hi mai te a hewanga cho pathin ita san chu pakai su ita san hoi na chiu chu mai cham sum le pai to pathin hing a tau dinga ta mai cham ga siam wa sum le pai to mai cham hop son piu chu ama wa Jesus Christ hu ni ting le la to la ba tam ta spiritual leaders am ta i du hi non na be hin khumang ho bo pakaya ki ta hin khumang ho only the forgiven one kiti pa chu bi ham tile I chon se nang le ke chon se zo se it has to be forgiven ahilo le wan ga mi lu lo du hi to a chu kan se no chu Charlie KIRK nang le chuting le Reverend Billy ham loi I bon chawa pakai hong taka se chu in the state of peacefulness and communion with God pathin nung mo na si du he katino hin chutele hi jong cho adi ong di in hi jong hi de hin na hon elong gelon sei theu gil to tin Jesus Christ hong taka sia hi pathin to ai kitil khojing utin na hon he naw jong hin sei lang ken jong ka he naw kan sei ding chuting le hitia ki khang to de hin na tu lai le set op sa na ho chuting le gal tu thang tam ta kin la ti tam ta hum che de hin hi chi ho chu nung suna pathin lam hol jing ding pathin nga na sata pan la ding ti hi ka hin tim nomin chuting le to a Bible chang kan pi chu 1 Corinthians 13:12 pi ham ti le 1 Corinthians kho veleu hen ipi ka sayam 1 Corinthians hi bung som la thum chang som la ni ipi sayam izi enemy le tua hi e hon phatvet sunga kichien lowa imu a hi chuting wang le kimai to a imu dingo a hi tun wang ka het akim poi chutin wang le e het kim so bangwa e het kim so banga hi ka het kim so ding a hi pathen sing sim na pathei bo petaw hen to aka sai nom chi pi ham Sopiteho nangin to a hi pakai sulim ne hepoi kinong ka hepoi na jan hi vela cho news ang viral Vladimir Putin in more Catholic the Black Jesus kiti ahin pitain se artifacts khata painting khata hin bol in hingi to like white culture a cho Jesus Christ cho white men khamun ding tia cho hon I picturize ta cho ho in dung ha lim do sa pakai sulim chu ngau ding khamul ding sao ding tia hi ve chep ta win ama wang ka sainom che pe ham tile pakai su chu zip lang gammi behle ma ko na jar na ko na hin agam mi chu ibon mi hi ma ko na chong pin pakai sulim bi tama hon khe poi ama wang hi cha ko first Corinthians na ke sei bungsom na thum chang so na ni pik sem tile I hon to hi awang wona he do hin ama wang pathin lagau thing the Holy Spirit hin I ho ithiu ting le so pi na ho pa Jesus Christ ama ko he 80 du he ya lagau thing e hil thad do ding ni kho ama hor ki nam sa lagau thing na to na pa hi isu mel lo dio pathina ta ngai jing deu ti hi ka hin tiam nom na hin ni khatle ki mai to a pakai to ki mo to te ka hin ti mi mun te na ka sopik sangam na bon chaben chun tin chabai jan ten mang pha